yuko bashakaga gutera u Rwanda mu minsi yashize. Nta makuru rushingira ku nyandiko n'izindi gihamya zatahuwe bavuga ko zatahuwe nyuma yuko umujyi wa Goma ufashwe. Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Ndashaka kubabwira yuko kandi nabibabwiye Kagame aradusuzugura. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Akeneye umuntu umuhagarika rwose kandi uwo muntu ni ngewe. Ici. C'est pas une blague. Mu byumve neza ntabwo ndimo ndakina. Ati murabona ibintu bibera hano hafi y'iwacu. Kubera iki muceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Ndagira ngo mbabwire ko nibikomeza gutya intambara biraza kurangira ikwiriye mu karere hose. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Ntabwo abaturage bazakomeza guceceka ngo ibintu bikomeze bigende gutya gusa. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Ati u Rwanda rero rukomeza kwigarurira ibindi bice mu kindi gihugu gifite ubudahangarwa ndabarahiye biraza kurangira bigeze ni Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés et les armes. Maintenant il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Hano ndayishimiye arababwira ati ndababwiza ukuri u Rwanda rwatangiye gutoza impunzi. Yavugaga za mpunzi zahunze Burundi mu 2015 ubwo hakorwaga kudeta. Hari kudeta yageragejwe bashaka guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza nyakwigendera murabyibuka. Arimo aravuga ko leta y'u Rwanda itoza urwo rubyiruko ikarwohereza mu ntambara muri Congo. Ati rimwe nzi neza ko agiye kugera i Burundi. Ntabwo tuzabyemera iyi ntambara iraza kugera ahantu hose. Tuzi gahunda afite aho yavuga Paul Kagame. Hari amagambo ejo bundi ubwo perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi ubwo yakiraga abadiplomate bakorera mu Burundi cyangwa mu Burundi abafatanyabikorwa b'u Burundi yagiranye nabo arabaganiriza ababwira ko ubuke ndetse nawe ubwe bahangayitse cyane kubera yuko batekereza ku Rwanda bidatinze. Ni amakuru rero bakomeza kuvuga yuko Afurika igomba gutera u Rwanda byanze bikunze, ngira ngo ni amakuru amaze gucicikana ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi nibwo abantu benshi batangiye kubitangaza, yaba ikinyamakuru cya Rock kirabiranye ndetse n'ikindi kinyamakuru cyitwa Isimbi gikorera mu Rwanda. Bose bakomeje gushyiraho ibiganiro byagiye bisohoka ni nyuma y'akanama kabaye kagiye gahuza ibihugu bigiye bitandukanye, ndetse mwiyumviye neza ko bavuga yuko u Rwanda ngo rushobora kuba rwarafashije umutwe wa M23, ariko ibyo byose ni ibinyoma. Gusa perezida w'u Rwanda avuga yuko yiteguye uzamushotora wese batazamureka ngatobe cyangwa kine n'amateka yacu nk'abanyarwanda. Ibyo byose rero tuzakomeza kugenda tubireba aho bikomeza kugenda bigana. Gusa u Rwanda bidashidikanywa ni igihugu gifite amahoro n'umutekano kandi n'ubushobozi buhambaye. Uwakina natwe sinzi ko yasigara amahoro.